twongeye kubaha ikaze nanone ku makuru mashya TV. Tubabwira yuko nyuma yuko perezida w'Ubushinwa yerekeje mu Burusiya, ubu noneho minisitiri w'intebe w'Ubuyapani nawe yerekeje muri Ukraine. Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani akaba ari we witwa Fumio Kishida yatangiye uruzinduko rutunguranye muri Ukraine nyuma y'amasaha make perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ageze mu gihugu cy'ituranye cy'Uburusiya. Kishida azahura na perezida Volodymyr Zelensky mu murwa mukuru wa Ukraine. Azayicyubahira abanya-Ukraine bagaragaje imbaraga no kwihangana barengera ubusugire bw'igihugu cyabo ku butegetsi bwa perezida Zelensky, ndetse azasobanura iby'Ubuyapani buzakomeza gufashamo Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yashimye uruzinduko rwa mugenzi we w'Ubushinwa muri iki gihugu, avuga ko impande zombi zibonye uburyo bwo gushimangira ubucuti butagira umupaka. Kishida niwe uzakira inama y'ibihugu birindwi bikize G7, akaba ari nawe muyobozi wa rutarasura Ukraine nubwo yari amaze igihe ari ku gitutu imbere mu gihugu asabwa kugisura. Ubuyapani bwiyunze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi mu gufatira Uburusiya ibihano kubera intambara bwatangije kuri Ukraine, byemeza gutera inkunga iki gihugu mu byo kugoboka abaturage babayeho nabi no gushyigikira urwego rw'ubukungu. Ubuyapani bufite ubwoba ko intambara ishobora kugira ingaruka muri Aziya y'Iburasirazuba, aho igisirikare cy'Ubushinwa cyongereye ingufu n'amakimbirane hagati yabwo na Taiwan bwita ko ari intara yabwo. Ubuyapani bumaze gutanga inkunga ifite agaciro karenga miliyari 7 z'amadolari, ndetse bwiyemeje gushakiraho kuba bagera ku 200,000 mu bavuye mu byabo, kubaha akazi n'uburezi mu gihe ubusanzwe ari igihugu gisanzwe gifite amategeko akakaye mu byerekeye abimukira. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.